Guys, sekarang kita pantau Abang None lagi. Kita ke poin. Ternyata Abang None punya rumah baru, guys. Wih, baru nikah berapa hari Bang None udah punya rumah baru. Abang None juga profesinya narik taksi. Apa kabar Bang None? Duh, kayak tambah lengket aja nih Bang None nih. Turun dulu lah dari rumah barunya. Aduh, turun dulu. Cantik dah. Bang None. Tanya-tanya dulu Bang None. Ini rumah baru beli berapa Bang None? Cakep nih Bang None, tingkat nih. Aduh, kepo-kepoin dulu lah rumah Bang None nih. Aduh. Ini kacanya transparan ya Bang None. Bang None beli rumah baru. Gimana Bang None kabarnya? Sehat? Udah punya momongan belum Bang None? Makin gayu aja nih istri Bang None. Tih, Bang None sama tingginya Bang None ya. Oh, Bang None, kita kepoin Bang None. Bang None, boleh ke atas nggak Bang None? Ikut Bang None ke atas ah. Naik ke atas Bang None. Yuk. Hup. Ya. Bang None kemana Bang None? Mau ke dalam? Aduh. Mau diajak ke dalam Bang None. Ke dalam Bang None. Ini pintunya bawah. Oh. Cukup. Gede juga rumah Bang None. Bukan di situ Bang None, mau lihat di atas, mau review di atasnya Bang None. Di bawah sih kayak ini Bang None. Bawahnya ada kolong ya, pelihara ayam nih Bang None di bawahnya. Ini ada ayam. Ini ada ayam Bang None. Wih, beli berapa nih Bang None? Ayo Bang None, kita ke atas Bang None. Ayo kita ke atas. Aduh, tingkat kedua nih. Wih, ada lagi di atas Bang None. Oh, Bang None masuk. Ngangkut pada Bang None. Coba masuk nih. Oh, miring dulu Bang None masuk ini. Miring ya. Tak. Nyempit Bang None. Wah. Keren ya Bang None. Sempit tapi bisa masuk ya. Ke atas Bang None. Kita ke atas. Aduh, cek deh. Iya. Cukup dong. Wah, ngantuk. Bang None ngantuk nih. Ya. Wah. Iya. Ya, keren Bang None. Di atas. Berapa tingkat Bang None? Atas. Set. Bawah. Keren rumahnya. Istrinya melamun. Aduh. Ngelamun sih. Wah, enggak ngelamun. Lagi menghayati beli rumah baru. Bang None selamat ya beli rumah baru deh Bang None nih. Aduh Bang None tambah ganteng aja nih. Kuping gimana? Udah jadi belum kupingnya Bang None? Oke ya Bang None ya. Bang None punya rumah baru. Semoga tambah sukses Bang None ya. Besok kita kepo-kepoan lagi deh Bang None nih. Ya, kita kepoin lagi besok nih Bang None. Besok mau ngapain aja aktivitas Bang None. Ya teman-teman semuanya, besok kita datang lagi ke Bang None. Bang None mau ngapain? Makasih banyak ya Bang None atas izinnya mereview rumah baru. Iya Ibunda. Waduh, Ibu tambah cantik aja nih istri Bang None. Oke, pamit dulu Bang None. Besok kita kepoin lagi ya. Oke.